jing pen sawasur ke jong pi kai men sim yang Tukunta, suara jam sing jing keren ke suara banai kublai chairman. Nang tai pi baro ki pai ba ki bedan hane, nadu ki hab baret ki long pi ki long pa ki kon samla baro ngai kublai kelum lang aga parti UDP. Nang tai ngai kublai ai presiden rangba jaba UDP, padang sudah keren menta, nang ta yai MLA jangka mau berwat, nang tai mau ngap bat jawi Dongpo Bat nama senra ini kirang ba kilawan ban pensia yang ihang ni hapo ka soyong konferensi dekumta kadai kasin kabar bangyo banwan yuk jat biang hakade kamadan hakabeding kong wan bai mahe bat mentaru bat mahe dia balai ngom kumta kajing krau jong kene kajaka kapor keleng kari kasi kumangala dep keren namar bail kadai ka area dingyei jadu samairang natarai daya pu pentor dalam yuk terai diung bola khamirim tabiong medit dingyei sabhai rukin lap kumta ngi sarang sken lap kumta kadai ka dong kathan ka bapau nam tam beragoi ka kasi jantia te kumta kajingwan juga hangne kalong bangan pensai halor kejing kawang lem kita yana bang menin bundan lacu dah kemai menin menit hang teh apa maupun kira jer dah kerteng jonga hiong hana bangin pinki na orang sken ngenriam dah kanari amazing hana napoi hapo nongor kumta ningin skre saktang suloi napoi sharing koi ngin phabe sedekik so ngin sasiat sendon ngadong yepi ngandum syaptin lada video hero lada superhero lada video wrestling lene wrestler ngapat ngande UFC fighter habang keren yang amat jauh jauh penreu ngandum syaptin yano wem lada pikre dekat tang suai lada pikre dekat tup komando nyelarai baik ban pencop yo babapu nasoyong konferensi bener ngawan meeting laya ada ketua meeting baik bolong meeting usamlin apa orang sken hakpor bangalait mga cikwa banong bandok kali manganya hingga pe kemtona nanti syapti yang baru flight meh laya dah na surok dah barang ki ngalek kajing syaptin hakpor orang sken kalau ada bitu long ke meeting long mentah pembang ila syu in penhiar bejakarali kat habalai hangno nengi padang la start andala dega sipo trek bantabu malik pelang station in penlali kan TV watine tidak kibut jong kajing pensol tu bakla kajing penbi yo pada nomor ba kani kita kisin kilanang pau kadang ni kisi yei kemangakren utai pom sau kato kabanar kebakren habor bakren kiwi dalam meeting tei pawai lengkut tam lele kita kabanar marsin keren ukana di KNPP tak liap jadin kuat kato kita kenal nangta sakawai hangtai habo maulumru kakhen kesuki kelalendang jadin kerang kata KDR padang ta kijing pensai segi-gi galongkum ni kawai pegawai ke konsumsi kaba utau bakdo pestun oleh jalan election kita nedit kirembai bila ada jadi apa mau lari lek banong hana ngipin bi mangasan snem king of mangasan snem lek kenedit KNPP nang tahu le cati satu konferensi bapa idang rukum ta ilek banong hana yang jong wajong tengen ai do sentek yang jong ki we in ai di bilar pastek barit tukum ta keram syatiru mentah le pasoyong rukum ta ngin le basa kawai kata kesin nganong yapi uniu kandidat jong KNPP mentah hakapor berpet na parti HSPDP ukram pet dalam nanti kepada urisan hakapor amal 4 kut urisan jom no KNPP ui kun suat no ya kipai ba kasoyong pada kata hakapor barisan kidan laingut kita barisan hagu juga por ui dina melim ui dina umsning baru ui dina soyong ini kita kiamat deki akun na poso deki akun yang ada election
napa sning ro wan balai utai benar melim wan balai uri basayo wan balai dalam kebalalik sa bandri Bakadak kasin sa kaway pad nga narapi kayu dipi kasyat juday ka party ka magdombok ba manyukum gani ka election balay ngong dombok agapor bakla i-president rang ba menswa i-Dr. Dan Syati siapa konsumsi apa warsyara Syati mas yakun bay election ka job ka bom mana habakla di bahas ke sunru daile bay election job ka bom nangda haba jomno way ni kiyamale na party kongres sa party NPP nangti na po Ranikor yale election bersiti job ka bom komentaro kadai genuk sabang yang hane po sayang kum kene election kan job ka bom nilas rotu kum kinong song namar ba keleng habang ilek om doler syu hapo orang sken kilas dang ban her man kat kisnong manongin ay no si pau arpo lai pau hajar hendrai kita kipai ba jingi bastar don brio yakub dengar ijan tamo hane ko mai ba na chimno da namis arpo hajar wong mum ta dong iriam bhangai me ya saru to to ayam rem ibarit liya krista minta bayo pisa NPP repai ba bastar jungi unnum bakrasyu namar balai kihaban le kumta namar ka jingrem kanlong katarem kepet menta ila dap skul syai ba minta ngin tam kepet minta ngin job amdei ba banong bangila job kemau isa meba menta bangin susyong sugno ihaban trai situm nadi tu kana yapi namar nga miniswa apol banong li school nadu na class 1 Terter galay duk kelas 8, 9, 10 kumta lakas 1 galong benengkong inyong hikaya ngayong dali abhano kumta lalong benengkong hable abha dali kelas 2 lalong benengkong yung pi dali abhano kumta si kumta kelas 3, kelas 4, kelas 5 adu kelas 9, 10 kumta yung lebha si lebha long benengkong si long benengkong hendak yung yapi ngitip pamenta ngilong benengkong baik tangbang hidang don kamban lebha kata kawai kebangga kuah menai luksa yapi Bapsa kawai pak Kabanyi Iskau tu bahang ne kitai Dangdon gitu kebang Balik kersian ke parti kongres Kabang akwa ban pensyai bah mentah kalong Ngaladep banwan mi syartai syal presiden ke VPP ngong syase pi pinwan sesoyong ban kersian yu kurtong kongres Hene ruang to jajai ngersejubak Ilai bah hakitu ki social media wong Kaditang kakam syukur namar ba ya ka white lambak rainbow jong tirot sing mlaban ng ay kaya ni pam stage soyong ka white lamb ka lain ka pam tangi giri ba persya mlaban suwang pantai ila dap school to syai mandakalim ka kongres lugat hok bat minne mustad layat keleng ka sinong mau maram ban penihane bangarong la kersian kongres ai ni menin janmiet kawan parti kongres apa sinong badan mga ninga ngadon lang harta nomor tadi ya sinong kisondur ki yang miro lawan nang bariak pisdang ban pentame nang dalay lero waktu ini namar ba kini gibas lo to bakla yo dangdon badang ni na po era dingyay banang at kongres kung mga ong berasikata tong diyum hapoy do borsay baret kung ta diyum say lay sa jing buong penday do simpria long hikaju namaram koy sino awar hajar kartrang ilama dia kane kibas lo tenar tibuang kane jing so day iba juda mday bangadem ko mday ka jing ngay diri jong gibriu kile chep iba juda ndaladep trep bentayu loy Peminta dipilih dan tabi kuih parti klaim kejiwan dan kersian di UDP ngalati kena poi loy ane apa area ngam kuah epi ngiyong halelang se kaparti UDP kapdang keluj yang pai ba soyong konsensi lada deh hakado kapor ngin demong bawan Nadine bawan Nakmat ngin trei kaju ngin yale kumju ngimong ne bapi pilawan hadin ngin kembriu ngin pedang keluj namar bukan dia jongi udah beri basnoret udah beri basnop yang jing keren lem kibaret baro tukum tangi weriki namar ba ila sulpul syai baka jing penyeso jompi kan pentam keput susu kenang ba kane ke jingko jong ke NPP baro kalalong
ladap ban lakut no. Balengong kumta markat demi kisi kinong kersan dengan pipi habiji ai jingkren kumneru kila putus utli. Ini wei nong lang mei yo ne. Penumla banding tang sisni dalam GNPP. Yang kumta Kanela bakla hanya ingin saya kajing job akan yang tarik. Darah bakla hanya ingin akan kalai tarik. Kelayaran merupa sakajing job. Lapun saya pi. Kita nomor penkersan NPP yang ni. Pos itu ia kena kijak kisin. Nomor 5 ba nang tagi hulung kena. Kat cabalai kila bertah akabem. Wei bala risa ki kena kajing job man collection. Kadi katahi ban raya ketong jong job. Lada pi bidang penek di Selmen. Kajing job jangan jing sarem. Kalapoi syapti kibadang kencat NPP. Upai bajangi apa soyong haling khoi mentagi trai si tomha hendai tang bawai kijing sa pendek banong syata siling khoi mendan brisu sya soyong dan brisu dari kamtok berkedai kolong kijing kerpat aku bedai berkini kali kebedang sudah pembenasian mentah kakali kebedang yang nembal hemel jere phatke san pranyo Bagai kali kebetulan yang nembang ML jero Por di lainot kendaisan kena kali yang pelawing jeng kiperolok bat kini kiperolok kilamut dan ni ya kali dan lecim dawai hendak kimat dan ni tengah kerpa dia kini driver jeng kena kali kin sobha dan lepelat mazor kenang dah kini kitrai jeng kena kiying kila dan ni kubla sebel dari sepalan kapus kalau kemudian jelas berfungsi namar ba upai ba jongi hadukat mentah pinum lasu bantit nadu keleng dia ini gitu kijengong bahasa orang scan kata ing kilawan penyasno saling koi kata ing kiwan penyasno hendak si pendeng makhluk hijau si jupa you know raskan ila dabi itu namar bakat nang mikisni nang tay na po matuan nga nang imanin kiwan kuble yang ada layo sa ngaki ang yubawan temai nangim chupan wa maflor nagiwe nga no ipi taray kilay mo step te kadang gayin kumni taba kasi na din ya kan gayin ro ane gane gajonga kan sergi wiyin ro hilang kane kakambi kakamthok namar ba balay ka kiwin kane ka NPP sa Pasayong Yo kilaya sosat dia na kikeren kikenter kiyo kani story mersiang insete di telai yang na kiyo te kinyara utarol kamper ngihon lagi yap namar bagi tip bagi yap nakabentar kababha labia gamping ano namar bagi ladep soto bangin poi becak thong jong jing job lapi keren sakum no kumnoru inom rit inom syapting namar habanga keren beres katarung Kakran ya kalunti bakandim gajat bendri bojongi. Lalong te aira di parti rilum. Namar ba ke parti rilum lada bakla sisin dangla ban pendek. Ni giwe ki parti penumla ada lele benong. Bapun ni bata istan babi namar ki presiden kide na syawei. Kumta mentang ilarai bana po soyong hi. Inai be baba put bagi hot penyelai persya berkedai satang kena kawai ke mengajar sajuang ba kata kapisa kiong hane ngin bomblas upaya kemarung lada kiong ngin bomblas ngiru ngin bomblas setai ini kentin dah kendat namar bakapor kemalengkap insai segiwe perkijingkren kita ngin setir ba haber ba Hinum lah syut kumai babun ba nak parti NPP kim sawan ban penyaso nak parti kongres ini pun ha nak ciban sawan penyaso na posoyong na lingkoi nang tadi gere labai sini siapa kerek na dunong patau ya po kentan benar kiban umur pentam syoi kin nang bun ha namar ba kira persyang